ljudi, u ovom videu ćemo da pričamo o nekim životinjama. Prva životinja nam jeste lav. Lavovi su jedine divlje mačke koje žive u porodičnoj zajednici. Da li ste to znali? Ja nisam. Samo mužjaci imaju grivu. Opa. Griva pokazuje i koliko je lav zdrav, što tamnija, to bolje. Ako vidite lava, tamna griva, to je dobro. Ako vidite lava, svetla griva, bežite. Lavlji želudac je vrlo rastegljiv, pa lav za jedan obrok može da pojede velike količine mesa do četvrtine svoje telesne težine. Au. Jau. Lavovi su jedine mačke koje imaju ćubu na vrhu repa. Podežu je da pokažu gde se nalaze u visokoj travi. Pametno, ali neko im je tu neprijatelj. I idemo na osnovne podatke. Živi u Africi i u jednoj šumi u Indiji. Stanište savane, ako računamo Beograd, onda zoološki vrt. Dužina od 1,5 metar do 2 metra, težina 120 do 250 kg, vek 10 do 14 godina, ishrana antilope i zebre. Mislim da lovi jede antilope i zebre. Sledeća životinja nam jeste beli medved. Dlaka belog medveda nije bela, već providna. Izgleda belo od svetlosti koja se od nje dobija. Opa, vato! Ako vidite belog medveda i ščupate mu dlaku, obavezno proverite da li je providna ili je stvarno bela. Ne znamo. Beli medvedi leto provode na moru, hodaju po zaleđenom okeanu i plivaju i po 100 km da nađu hranu. Nisam znao da su medvedi leti na moru. Slušajte mene, ja vas učim. Beli medvedi ne upadaju u zimski san. Samo skotne ženke kopaju brlog u snegu i žive od naslaga sala dok se ne okote. Beli medved ima potkožni sloj sala debel 10 cm. Au, to ti je ovoliko. On ga štiti od hladnoće, a služi mu kao zaliha hrane kad ne može da lovi. Idemo na osnovne podatke. Živi u arktičkom pojasu, stanište led i tundre, dužina 2 do 2,5 metra, težina 150 do 500 kg. A ovo, brate, kotona, bre. Za mene kotona. Vek 15 do 18 godina, ishrana foke, riba i jeleni i bobice. I sačekajte sada neka životinja za koju možda nikada niste čuli. A to je bradavičova svinja. Bradavičove svinje
unatraške ulaze u brlog kako bi bile glavom okrenute ka ulazu i spremne da napadnu kljovima. Pokazat ću vam posle sliku Bradavićeve svinje, a drugi podatak o Bradavićeve svinje jeste kad Bradavićeva svinja beži od opasnosti, ona podigne rep da upozori ostale. I to je pametno, osim ako je blizu nje neprijatelj opet. Onda će da je ulove. 4 izbočine na glavi bradavice štite Bradavićevim svinjama oči kad se bore. Pametno, neće da im izbiju oko, kao što bi meni mogli. Bradavićeva svinja je rođak domaće svinje. Au. Pa da, rođaci često imaju bradu, a Bradavićeva svinja samo ime kaže Bradavićeva svinja. Pametno. Kad pase, Bradavićeva svinja klekne da bi bila bliža tlu. Lakše joj je. I idemo na osnovne podatke. Živi u Africi, stanište travnati i šumoviti predeli, dužina 0,9 do 1,5 metar, težina 50 do 150 kg. Dobro, to ću već moći da podignem. Vek 12 do 15 godina. Ishrana, trava, korenje i bobice isto. Sada da vam pokažem sliku Bradavićeve svinje. I to je bilo to za ovaj video. Obavezno se subscribeujte na ovaj kanal Aca otkriva i obavezno kliknite palac na gore, to jest like. Ćao!